Phillipi lenong kebening kong dekat kepa arpuwe. Namar yang keban kalong Khrist bat keben yap kalong kecing mentoi keng. Kani gede kata kemutu jong kecing kecong apostol Paul. Hato gede ne kemutu jong kecing kecong kecing kecong piru. Hato ngilan ban ong kembong Paul. Yang keben kalong Khrist benyap kalong kecing mentoi keng. Paul utho ikani ke Shithi Shaki Phillipi na ke yang bendi na ke patok kebodon hapo Rome kadai kumba shipos nem hadin kecing seng kecong ya kani ke balang kebodon hapo Phillipi kepala seng ru da kecing syaset bendi kecong bat usilas rapi puli hagikam ke apostol nong ke bekat rio hakani ke Paul utho ini kentin kabalang Phillipi kelanang san kelanang plung berutho ikani ka Shithi na ka patok na ka yang bendi utho iki bakim dei bandu cing kermen kim dei bandon kata ka cing snouting wong iki ha kacui kelonong ka dekat ka bakat lai kat ban penlong iki di country conga ka babaho Khrist babaro ka we ka darul baru pacha bariki we pat baro Wong Paul flash ki ba udon hakani ke patok om namar ka we pat kadaw hari namar ka gospel sya set namar bu de unong penyap brio sya set namar bu de unong tu unong lute hari uset namar ka cingpla ka cong ya uci sukris berkata ku kubor ka sapriang keleng ki brio harum what aki skor ki cong pat sya kaisar Kibriyo kiba menu kim pacu tip uci sukris kim pacu ngau uci sukris mentah ki sedang ban tip sepang cung mentah ki sedang ban keli uai kain uni uci sukris uba uneu apostol Paul kloi ban ino ek jinglong parisi cung uba uneu apostol Paul kloi ban syak kani na mentah ke cung kacing iben kacing syak leben kacing syak set bendi kecing syak syok, kecing syak bom na mentah kecung but syak ni Kaei baro dah kecing kemen. Hoi, Paul hak ta kecing bendi kecung semla dan pulpit Henry udang yalap ketin kecung play. Ki country kecung ki yalap. Ki yang patok kecung kedai kata kecing play uci sukres. Hak ba ki we pat ki banget ki yo kecing soskem ki yo mensim. Man syakri berbanyalap ya ke gospel na banta kecing kecung Paul. Hak bangi pyrkhat season pyrkhat. Sengo kumba da bawan kita kecing syak ban ben. Dawan kita kecing syak leben. Sengo kumba kini ki Khristan kin duk mensim no. Kin duk mensim no balkin kin sange no kita kecing nyalap. Kamlong kumta. Kalong kongpon pemban. Kalong kongpong pemban. Ki kam shithem, ki kam long slur pemban. Berkata kalong kecing man ke patok kecing apostol Paul lu. Kata kalong kecing man ke penlong ya ki weru apa kitip syapang kecing syaset kecing Paul lu. Kapan seluruh pemban yaki. Kapan seluruh pemban yaki bebon ban jalap. Baru Paul lu sengosi lani sengau dia kata ke yang bedi ke badum kecing udap dah kecing kerman, ulek keman, baru uyai kerman hau Yesus Kris, uyai kerman hau belai. Dan ni kecing kemen kepa kam krau hakata ke yang bendi kepa dom kecung bagi kepa pun ki Khristan hakini kisi mentah iba hakasuk kasan kumno kata kala penong bau Paul udan ni kata kecing kemen kecing kecung wat haka patok kepa udan kumno kata kala penong Kaei gadau dia kena Shithi barak kau la cukat kata ka epistle of joy. Dan ika Shithi cong kecing kemen. Balikin Paul ula ban kemen. Hapdeng gini kecing. Kincri gi bate hapdeng ke yang patok ke baset plakin hang ni. Haka dekat ke arhuai ke belang puli. Yang keban kalong Khrist. Berkeban yap kalong kecing to. Ula ban kemen namar usngotu syai ya lai teli Kaei. Ki bengila ban sngotu nagani ke dekat. Kabaning kong Paul haba uong ba ya ban kalong Khrist umut ba ha
Jisu Khrist. Ha Khrist. Usmo tu shai bayo la kapat. Kada don ching mut shisha kata ka ching kapat Utip ba la kam na shiliang ka ching yap sha ka ching ha Jisu Khrist. But menta hawai pan Henry ha Khrist. Yo Saul laka hakado hatarsus. Henry yo Paul laka do mensiam hakata ka lenti Damascus. Jisu Khrist udai unang penem chung berkata kadai kecing shisha ke bom lasu ban penkla ha kecing kecing Paul. Berkamper ke ke baki wei gila gila ban lek ben gila ban ben gila ban shot gila ban lek ke ru Henry kamper. Nomor ula syai berula songtho. Ba kecing syai kecing Khrist ke tenchan ha kecing 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 syai kecing Jisu Khrist ke tenchan ha kecing kecing Ulat nang man sngotho ban pej shalendet kilo ke badum ke batap ya ka swing beneng kecing ulat nang ban pej ke nya ke sngi ke badang yai tenchan ya kecing syai kecing berupol songtho ba kata ka sngi chong kecing syai kecing kecing udai ken Jisu Khrist usngotho bu Jisu ulang kecing basisa hau dan kecing bom cukut usngotho yakta usngotho bar lai nau Khrist ulat long lupa bayam ba kecing kamdan cingmut kecing kamdan kecing temu lada kamlong ken ha Khrist. Kaei Ka Jinglong Khristan ke pi ngalak ban Phillipi hani ka por ka pementa. Kaei Ka Jinglong Khristan ke pi. Hato pismotho batang ha Khrist. Ka jing pi ka dan. Hato pismotho kata kumpa upol pismotho. Atau upol susu habu ong yang ngabat kalong Khrist umut ba lingba Khrist. Lingba Khrist pulih nak cuih ke sitil nang basau dekat lai ong kumne ngala ban le kita ke baro ha uta ubla pensat bor yang kini kintin kicong upol usngotho baki ke ba la le baki ke ba un sale ka dailing ba ka bor ke chong uple ka dailing ba ka bor ke chong uple rabi kemau ha kam ki apostol nang ke ba kenda ke ba khat henrio Jisu ong hau Ananias haba upa ban lek ban baptis si upol uni Ananias ong go try habang lai osngo pang unu priu bakat nu ka basniu la le ki ru khu chong meh Jerusalem rei ru putet la yo ka bor ki rang bak landu ban khomi ta ki bakot kerpat ka kerteng chong meh ru try la ong hu tu kelit na namba uta ulong adiar balajit hanga ya ka ban kit ye ka kerteng chong kamat ki centil berkis baki khun Israel de namar ngap ngan pen ya ke bakat nu bun ki ba udai ban sha na benta ke kerteng ke conga upol Jisu dah pen lepa yu upol bakat nu sibun ki ba udai ban sha na benta ke cong Jisu Khrist berupol sung thu te kata uplahi ha ka chu ka siti dekat ke ar khanda cong kelenong ke beningkong ong kumnu na ba hapi la ai na ke benta Khrist om tangi ke ban ngai reban syak sitom ru na ka benta ka chungu Khrist sembu re kai ru na upol upen upol ya kata kacing syak sitom ka dei uban mat upen kata kacing syak ban ben upen kacing syak swa upen kita ki yang bendi upen kacing syak tangan upen kata kacing syak kacing patling upen tau syak batara kemen kacong sngo thulu dikini kai baro nang tau pen kau white lam chong kacing syak khai klik chong but na lor kita ke baro upo ukong bat uong hoot ngan sha hoot ngan yap nam ta chong hoot balai namat usngo tu ka bor Khrist ka pensat bor usngo tu ka bor chong Jisu Khrist ka pensat bor sanya hala ka chong ka bor chong usngo tu yala de udai tang ubreu udan sibon ching bomla usngo tu ha uplay om dan kanu ru kacing bomla kai kata Jinglong Khristan chopi ngala pilih ni kapon kai da Khrist upen tang siteng jong upen upo hatu pinong hoy buana ngingi bot Jisu Khrist pan yo pensuk pensan ri upol pan Swa nadu dang sedang ublay la pen sibon ki ba haban sha rina lor kita ki baro ong hoy ambut ene namar usngo tho budai Khrist
uban pensat bo ya nanda ka bakhat du pan nagani haba polu ong yanga ka ban kalong Khrist umut ru ba nabenta Yesus Khrist nabenta Yesus Khrist ken kor Yesus Khrist habaro nabaro banye kata ka tenrai ka chung ula lu kita ke baro ka chung kerpang ka chung ka nang ka start ka chung ka kam ka chung kum parisi ka boyo buram breu pa du kata lu kita ke baro ban yo ya Yesus Khrist udah ong de hak chu ek shithil nong ka balai du khat ka ba nyo ba pra ngan puli Henry kita ke ki balak long ka chung mentoy nga ya kini ken ngala nyaw ka chung du nang benta Khrist si saking banganyau ke baro baki long kecing du na benta kecing ha kortam jong kecing tip Yesus Khrist ubo utrai jonga na ka benta jong ngala du no ke baro banganyau selum yaki nang bangan yo ya Yesus Khrist upol nyo selum du na plan na dong sedong ba unyo ya Yesus Khrist Hato Kaei Ka Jinglong Khristan kecong pi ladanga keli Hato pila man ang kum upol. Bapinyaw selum lu ke barok ban yo Yesus Khrist. Ranga keli pi hato kan ka Jinglong Khristan ka chongpi ka batai na ya ka chingem ka chongpi. Lani ka dei tang ka wei na ki babon ban ong sepang. Hato ka Jinglong Khristan chongpi ka batai na ya ka chingem ka chongpi. Lani ka long tang ka wei na ki babon ban ong sepang chongpi. Yang ala ka hang ni. Nga nak bat kini ngadai nak yeng chung ini ngadai ka chat kumta ngadai Khasi ngadai penal bu kumta ter ngatrei kene ka kam ngale ikane ka ngale ka tai bu kumta ter hak ba khadu philap no ngalong ru Khristan reha upol pan kamlong kumta king bat upol udan bet tang uwe ukhlor ka sehat beneng kechong udan bet tang uwe ukhlor ka sehat beneng kechong Uta udai Yesus Khrist. Elot nyosunum li ke baro bagi break nyo ban teb yu pa ulong Khristan. Daki klet lut ke baro chang chung uru kwa bikin smoto pa udai Khristan. Hakatu kapatok dan namar bu udai kenca Hebrew dan namar bu udai Israel ni Benjamin lani Parsi bu Shaset namar. Pa udai Khristan. Penamarta kecing pla kecung ya Yesus Khrist. Marta daw yit Kaei Ka Jinglong Khristan kecung pi. Kaei Ka Jinglong Khristan kecung pi. Hatu pilong Khristan tan mentai kini ke ki sabar ki bapau. Ni pila pun lani pila ong upol. Yang ban kalong Khrist. Banyap kalong kecung toy. Namar tang lada pila na benda acung Yesus Khrist. Baka cingap kecung pi kan longgen kacing mentoy. Kacing nyap trong pikin kalong cing ta. Wat mut, kacing nyap kalong cing mentoy, tetapi nam tak we pan. Mar ta daw. Pusan lah trong kacing trong pi, tapi kum Yesus Khrist. Kaei Ka Jinglong Khristan kacing pi.